Räägi. Rääkimine on kuld. Золотые слова. В первой части нашего диалога Алекс звонит Марике и сообщает, что получил какое-то очень странное письмо, содержание которого он не понимает. Марика приглашает его к себе домой, и они пытаются вместе разобраться, что же это за письмо. Послушайте, пожалуйста, слова и выражения, которые помогут вам лучше понять содержание первой части диалога. Pea ei jaga. Голова не соображает. Pigem. Скорее, лучше. Mis mureks? Какие проблемы? Salapärane. Таинственное. Tänapäeval. Сегодня. Haruldane. Редкостный. Ümbrik. Конверт. Läks kaduma. Пропало. Puudub. Отсутствует. Tagastama. Возвращать. Возвратить. Jama. Ерунда. Varastama. Красть. Eksima. Ошибаться. Ajasid segamini. Перепутали. Tere, kallis! Tere. Kas oled praegu kinni? Ei ole. Mul on oma kursuse tööst juba kõrini. Peaks pausi tegema. Muidu pea ei jaga enam üldse. Väga hea. Siis tulen sinu juurde. Tule. Aga mul on üks väike probleem. No kui probleem on väike, siis on see pigem mure. Ja mis mureks? Sain kirja, aga aru ei saa. Mis keeles kiri on? Muidugi eesti keeles. Vene keeles saan ma aru küll. Kallis, saan aru millest? Saan aru vene keelest. Olgu, kirja on kirjutatud eesti keeles. Aga ma ei saa aru, kes selle kirjutas, mida nad tahavad ja nii edasi. Ära muretse. Võta oma salapärane kiri kaasa ja tule minu juurde. Ma lähen sulle kohvi tegema. See oleks suurepärane. Kas süüa ka tahad? Paar võileiba, kui tohib. Olgu, ootan sind kohvi ja võileibadega. Tule sisse. Lähme kööki. Sina sööd ja jood, mina loen nii kaua kirja. Ma imestasin väga, kui leidsin postkastis kirja. Leidsin kust? Postkastist. Jaa, tänapäeval on see päris haruldane asi. Postkastist leiad tavaliselt ainult reklaami ja arveid. Mina pole juba 100 aastat päris kirju saanud. Mina ka. Lugesin aadressi ja nime mitu korda. Kõik on õige. Ümbrikul on minu aadress ja minu nimi. Ära intrigeeri. Anna juba lugeda. Loe sluh. Vsluh on valjusti. Okei, loen kõva häälega. Lugupeetud Aleksei S. Meil on väga kurb tõdeda, et pärast teie lahkumist meie sanatooriumist ei leidnud meie töötaja teie toast mitut asja. Esiteks läks kaduma üks saunalina, on kadunud kõik kapis olnud riidepuud ning puudub üks joogiklaas. Palume teid viivitamatult tagastada kõik ülal nimetatud esemed või hüvitada nende maksumus. Saunalina 120 krooni, riidepuud 4 tükki 100 krooni, klaas 25 krooni. Kokku 245 krooni. Arveldusalve number 100 ja nii edasi. Kuule, see on mingi jama. Ma ei saa millestki aru. Mida ma sulle ütlesin? Ma ei saa aru, mis saunalina, mis klaas, mida nad tahavad. Nad kirjutavad, et sina varastasid toast saunalina, riidepuud ja klaasi. Mis need riidepuud on? Vešalki. Какие вешалки? Ära narveeri. Rahune maha. See on mingi jama. Me ei ole mingeid asju võtnud. Äkki on nad nimega eksinud? Kas kirjas oli toa number?
Äkki ajasid nad meid kellegagi segamini? Toa numbrit ei olnud, aga nimi on minu. Vaata, Aleksei S. Imelik. Mina küll ei saa millestki aru. Marika, helista palun sinna. Miks sina ei taha helistada? Mäletad, administraator oskas väga halvasti vene keelt. Tere hommikust. Sa oskad ju eesti keelt päris hästi. Kas unustasid? Olgu, kohe helistan. Mul peaks nende number telefoni mälus olema. Золотые слова. Во второй части диалога Алекс звонит администратору санатория и пытается разобраться, что же за письмо ему прислали. Послушайте, пожалуйста, слова и выражения, относящиеся к этой части диалога. Seletasid. Объяснял. Uurima. Изучать. Tagasi helistama. Перезвонить. Arusaamatus. Недоразумение. Lõpp hea, kõik hea. Все хорошо, что хорошо кончается. Vana sõna. Поговорка. Mis nad ütlesid? Neiu ei saanud kaua aru, mida ma tahan. Kuulsin jah, et seletasid 2 keeles. Sa rääkisid päris kaua, umbes 10 minutit. Algul arvas ta, et ma võtsin juhuslikult need asjad toast kaasa ja nüüd tahan tagasi tuua. Oh sa vaeseke. Siis ütles ta, et tavaliselt ei saada nemad klientidele selliseid kirju, aga lubas asja uurida. Kas sa pead tagasi helistama? Ei, ta helistab ise. Ära muretse, see on mingi arusaamatus. Ma ei muretse üldse, aga eriti meeldiv see küll ei ole. Olen sinuga täiesti nõus. Oh, administraator helistab. Mis ta ütles? Ütles, et meie toaga on kõik korras. Mingeid pretensioone neil ei ole ja kirja pole nad saatnud. Imelik. Mida see kõik siis tähendab? Ei tea, võib-olla tegi keegi nalja. Täna ei ole ju 1. aprill. Olgu, peaasi, et sanatooriumiga on kõik korras. Aitäh sulle, et aitasid ja rahustasid. Lähen koju, homme on raske päev. Peale ülikooli lähen tööle. Tšau siis, homseni. Homseni. Hallo? Marika, kujutad ette? Ma tean, kes mulle selle kirja saatis. Kes? See oli mu klassivend, kellega koos töötan samas firmas. Tema? Kas ta ise ütles seda? Jah, täna ütles. Ega sa teda maha ei löönud? Ei, me naeresime täna poolt päeva tööl. Lõpp hea, kõik hea, nagu ütleb Eesti vanasõna. Золотая грамматика. Сегодня я расскажу об одном интересном явлении в эстонской грамматике. И называется это склонение ма-инфинитива. Да-да, я не оговорилась. Именно склонение, то есть изменение слова по падежам. Мы с вами привыкли, что по падежам изменяются существительные, прилагательные, числительные, местоимения. Это как в русском языке. Но чтобы по падежам изменялся глагол, вернее, его неопределенная форма, это удивительно. И тем не менее они это делают. Давайте попробуем и мы. Итак, в склонении инфинитива принимает участие не 14 падежей, а всего 4 с падежными окончаниями «с», «ст», «кс» и «та». Хорошо, что не все 14. Образование очень простое. К ма-инфинитиву прибавляем падежное окончание. С глаголом «вааттама», например, это выглядит так. «Вааттамас», «вааттамаст», «вааттамакс» и «вааттаматта». Какой смысл и что означает такая форма? Ну, начнем с формы «мас». Она употребляется чаще всего с глаголами «кяйма» – «бывать» и «олема» – «быть». Оба эти глагола отвечают на вопрос «где» – «кяин» – «курс» и «олен» – «курс». А окончание «с», как вы помните, мы переводим предлогом «в». Что же получается?
käisin seda filmi vaatamas. Я ходила этот фильм в смотрение? Нет, конечно. Переводим-то мы «ходила смотреть». А «mas» указывает на длительность действия. Фильм-то идет долго. Или, например, «Suvel käivad lapsed ujumas». Летом дети ходят купаться. Вторая форма – это форма «must». Опять-таки напоминаю, окончание «ст» переводится на русский язык предлогами «из» и «с». Ну и пример. Laps tuli ujumast koju hiljem, kui oli lubanud. Ребенок вернулся с купания, из купания, позже, чем обещал. Третье. Ма-та. Это самая простая форма. Помните? Та переводится предлогом без. Та плюс инфинитивная форма не. Не, то есть что-то не сделано. Користамата не убрано, лукемата не читано, не прочитано, кирьютамата не написано, кюрастамата не посещенное, никого-то не увиденное. Употребляется форма мата в основном с глаголами он и jääb. Для начинающих говорить эта форма просто подарок судьбы, потому что вместо использования осостов в отрицательном предложении можно использовать эту форму глагола с падежом ниметов. Например, «Ма ei koristanud korterit». Тут слово «кортер» в падеже осостов. Не каждый умеет ее сделать. И тот же смысл можно передать предложением «Кортер on koristamata». Квартира не убрана. «Ма ei külastanud sõpru». Sõbrad jäid külastamata. И последняя, четвертая форма с окончанием «кс». Она самая малоиспользуемая форма. Обычные люди в обычной речи ее не используют. Ваша задача не бросаться сразу ее использовать, а не пугаться, когда, читая газету или смотря телевизор, услышите, например, «Siseminister sõitis Tartusse tutvumaks uue vanglaga». Министр внутренних дел уехал в Тарту для ознакомления с новой тюрьмой. Другими словами, окончание «кс» в союзе с ма-инфинитивом переводится предлогом «для». Вот и все. Удачи!